Penpa Deputy Chief Minister Ubadairu Presiden Jangkaseng NPP Meghalaya State Unit Shri Presiden Tensong Baraka Jengjop Jangka Mehtap Candi Akidok Sangma Kamdai Shu Kapadang Shu Mulong Mala Shushu Penpa Ru Baka Jengsta Jengki Peba Sepokoro Hills Kalapan Keladur Sisa Hadukat ne Habakinang Mencit Baik Yakasorkar Ukun tu susu ya kipara nong yalam Jangkaseng kalong banang yailong kawai ban kentiu bat nayakiu banlong lem kum kinong yalam sapo karo hills tada dai hakan ukondo ke election kebansawan ula ongro basetang kendiat sengi anwan rano ya ke kabinet ha kabaan la bencit no ya kita ki VIP bat ki bomdai ki VIP penpau susu uba api tensong babun ba na kijing lek bapa ki development baper om judan bayoi ndrei bunsin jaga balat ken ki kham yoi bat ka bakam kongsan uya thu ba om duna ya ka arajar crore ka investment tausnem basdang no ya ka administrative campus jang ke jela Meghalaya jonge tengai place bunga yai Dr. Don iba punya yang kejalan begini belum jenis skripsi begini ngai kuplay kerpang lu yang ini kira orang bak kini dalam jom parti nadui Dr. Kharuki belum presiden jom ke parti nasional ia dalam hani Dr. Amrin dan Dep Ajin Kren ibadah sotun UMI Badan Buron yang tempo jiran di kongres UMDC ng Klina po ng scan ni Balong Louis State Member sa KHDC. Manda step itang syula tikna banjok ilaya kren menai ba Daniel ba i Dr. Ruben. Penginya don kajinya kenu apa office lah kundok menuru tanggung kada pamilya celebrate yang lagi jinjok kepada burung. Dengan kebelai terbang nama kita yang baru update kecil kuat kabor kecil pun kam. Ya dalam handiu Presiden Banik National Presiden John Ki Samla John KNPWF ya dalam handiu District Presiden John Ka East Kasils NPWF I Dr. Jasmine Inong Yalam Barambak na kalian Jokilong Kumiki Jomi ya dalam handiu Ikong nombru ibalong presiden mensudarim bagi balong ru member po ka national committee jini dengan kebelang belum ya baru kebetulan nak ngapor kabagi keren nang kelong kecil kemen ngap krao ka parti ran kasni ha ka jinyo jongi ya ka jinjo kepada borong hati kisni na kemau dari negara Rusia bohong tetek kado mantap na orang lain aja suruh dekat dia saja kalau yo tan saja lajo mau tak boleh lajo kalau lagi tambul improve je saja je kebakadu ya yo ini kecinjo sah aja terus pak dunasta kami berkat become nation account malu mana kan penangannya penduduk yang leaders cuma bersersingan berkat kecil start 3 hadukan ni. Nah om ni gini ya om jomlah om pilih om kecil start kalau terus kalau hadukan ni and they deserve to continue doing that. Mangimat ini hapu jikeli. Kena keren jadi ni natangi kau mungkin om nikmat leaders ni hapu keren bahaya. Banginnya saya nama balai ni nang tam banyak tu banyak bersitong uway ngai hante kiat lima berkata kita tahu kata ban ombek dijit ya kesokan ubah samling beli ubah ngahan keret 100% mau lagi apa tu mengialkan bas mau lah kenal jope ngai kalau berkompong dan rito kamili kalau ulong kejerong bos kamili kalau ulong kejerong bos kalau ulong tapi kali kamu buat mungkin ya lama kepati kalau ada kapor tak bagi keren direct ndesu direct bakal mau para mangi mau lebih ingin jarong kawai
kajilo kawe jumi ni nangki tegin pelu sa ko mo bi ko balong satay ni sa ni ri no kumju kenang bahaka mereka election ke Bangwan piong ke MDC piong ke MAE ke Bangwan ngin nangki minang yo ke jinjok ke Bangwan hando dong isu ban permi kiba pun chat kiba pun rukong like nang ni silo mentak fluid shit kayak kita VIP kursus tu ka fluid shit jadi kan ni suka kan itu ya pi bahasa kan dia singin orang ka kabinet hak bangin hak ban berkemau kelado lepa ka kamanul hak jisya tambah imat kimia tiplu ingin sonra kabinet hak ba ingin benar baik banyak tip KA kita ki VIP, bagi KA ki bomdai ki VIP. Nama teng lah suya penuh bermain di house. Dia ni orang pilih soal, agak kabinet, agak hadir kata, ngin sa notify ko makalok, kenapa kita tidur paro nadu barita madu pasantang. Nomor bas damrung kata kaler kapi kebapong ba. Kita ka VIP ko suya lek komuni suya lek kontai mulai na orang pilih mulai ibarat kontai. Ini dia kan mau ikan ni, pada kalian jomi ke sorga, kalian dapat ingin sawan rak, ya kata kejip bersyai ke betik na, baki pai baki dekat suatu, maki pai baki kam sultanat ban pecah kebalai bagi kebadai. Nah kata kau kinang plosu, kinang pemi ihun rahai pujai tai gusti. Dengan aku ban ong ya pi ko ong i Dr. Amprin menyanyi pun baki development ki pengalat. Tambah mundur mayu i kata. Ya kabalai yo i ya kabadai yo i. Kandai ka history ya kejelam itulah jongi ba kan news create kan jialong hapo kan gaten hamne hapo bihu. Om Duna ya ka ar hajar klur ka investment ka pemerintah sedang no engkausnet. Ar hajar klur ya ka administrative campus jom kejelang di kelah jom na try ban hawa kiwi di government ke fialam kiwi di nanti na try tip kipe pharma ni brain staff ni subject kere mangi ngong epi kwa ban transform ban penkeladur ya kejelah ke jumi kaptam ya ke nomba hasor silong kadang sayu i nang ni sekmat como kita ki program jogi ki project jogi prepare kabang create ya ka history hapo kejelah jogi